Ngai kubraya state president yung isa Preston Tensong Balero edifiction isa ng gomero makarya. Nimla manlen na kasiya lang kujungi kumbah krito ng kaparti. Kaparti and BDQ ni kipon na kisi kan kum kasiya ijungi. Dr. T.R. Long Life ibadah kandidat ng kaparti berang sudah pernah officially hasil long. Kami ngairo kasi kubrey bahagi ngasen jobi mga barok hoy. Endo ilog jobi ikon jobi ikon kejai bahagi barok hoy. Ngaso bu keren kasi kesan jobi pimla man accept ni terwan ni parti belo. Ngai kubrey no IKMDC juga parti kat keberon hamni IXMDC biasa Malay. Kinong yalam jong ke parti nagi blok ibapher jong ke west kasil southwest eastern west ban kumju nagi district baywan keleng ban anon yo kejar pene daw pene bok pene review ye doktor ba indong ijinga bahagi ka election ke Malawan ngai kubreno ye don katu kali kirurong ba jong ke parti baywan lang mani na po kirilong jaitia ban kiyut ro kumju bon kaning yewan Isutu kadigi meeting kari grup kam hadu kata-kata. Maka day ka meeting kabingon yuk jat daw na kasinong do kandi jongi. Kum kadak to kajiga kyu swab ni pinsai sa kiway ki district, sa kiway ki constituency, sa kiway ki time. Ngai kubray ya paro ya aron ibutlan nga jen kiteng la an misi way hadai ngai kubray ya paro kubadon Kamtam ye pigi paiba kilau kba di samla di samoy hapren jong kejilon jong sulap bat kejikrian ane kat ni hewan krui hipin kemen ni kumbi nong elam jong kepati tongin ai di kapti bas sawa ma makani kede jadak jong kejinjok doi kumjuru e kibaken haswa jawa barok kila ai kejimut iktim sodon burong tagaway na kaya na ako perpahong ni parti NPP bonsen kaya dengan step by step kung bongi walking president jong iba hamlet berang sudah pinachwa joma ngi song berkat katuba ni giromba na parti ngi berkat daway ubru dagay guru say manong unong yene unong kontes mubing wadap naman Ninyo kenisanya ni pala. Hari nanti poi segala produk di blok islok lang berokor iway pewe kat kami. Hari ngim simla le don bor kiblo elam jong parti. Ni rum lang kruy haslo ni si berada. Dak ji jor lang jong di blok bolok la produk ni mas don but pamro recommendation ni la produk di blok in keteng jong Doktor di ano na kata ka principal ng parti ng kabunjo ya baro sikatu na kublay no tay kam baro na mga klem kijingay to pinimla man pernay kitay ng doktor di ano na kuha pa ng tandoy kapor ka apoy bin realize bikin briula kawan kan election stand sa moy kini baro din punya juan lo hari ini dapat mesin was hukuman bagi yo kandidat jongi nimiro ado kata hari kum jimpe kum kibriu nila abanong hakilin kerdan hakilin way briu batin yo boleh itu barakoy ni don kejingat don kejingat kepaskan lah baru doktor dia nolak yo kejinjong undai kau voice yang tembak di universiti berkaliahi berokoi. Dalam apa sih ni kini armai tu bisnan. Kacing long kacing man jangan sencar kadar pau di masjid jongi. Teng ngalaran. Don katu ani ki parti ko bronco ka burung ka kor. Kila keren ni kitin ki jat pinjat keno ya kilo romba. Yang kita utrai sarkar yang kepolisian ni payah
La ambil kitin kan makor. Don kibau ro paling lo kumikum kuri presidenta bungkulong bro sekata. Hane tong ni kelatia ni keladem no. Ni realize no. Kumbang ni doktor tu yang tu muslim di permana. Itu official candidate. Ngakan mau tek. Isintan ni bakadok doktor oleh ikan yang ngan long kamlo. Pan klek, pan penduk, yang kecil isi, yang kecil yatim, ngan belum penjajai yang dipakai pinong susun dengan state kejuli kata rai ni berok ni kuat hakin kita usahakan pun berok kita. Tapi kata kada kenuksai ke MD government itu ajar kaprah itu kita mesti. Hal nyimak menanti yok kecil tim, yok kecil yang sakkan ben sakkan kau. Hadap kata-kata yang government kami. Nilai sampai nilai yang kamu kecak kita dikitin. Handai ngau ni pinurtam kau ke principal kum ke government. Nim don por bersikap kum ini dikitin komsonia. Mitre kampik. We stay focus. We stay visions. Ngajukan kai dulu ngajong ngahapan bread mau yang nunggu so ke bread wasang yang ti ngampoi sekejap kamu. Mulai menggunakan dangkran, hari ini fokus ke kam. Doktor diar udah utang kerajaan jangan lagi berapa. Nak apa naik biru kubur babah. Nak do kutu kesini mila permana. Ikum kira yalam ni pusang learning siap kelang di baru jauh di distrik. Kaji slow pada ke kubur maya apa di soklah do kata-kata baru mentah kesini. Bambang iway, Islam iway di distrik bang bangim pering yang dunia orang. Kau bayung itu bulu nimla bentindak. Kawai pasal peram meninggal di rumah pak kawan. Mekinun berburu haying joma. Kau masuk bahawa tak tengir tu kerja di UDP tu kerja di beberapa. Kerana dia bisa mentah. Nimla sung hapun ini berubah, yuk usah berubah. Batibit berubah don purom. Ngihap kelang, ngihap bon betul mulai. Ngajubak tangga way. Ngongke NPP parti kam tu uji beriu kami pedeng luar kesan. Jadi hanya berubah kok. Don bat kini kita melak cuma kelas ini kiong kumde. Kau dah mentah ke tinggal kalah peng. Kita tahu dari situ aku berikan bahasa ini. Nakong ini mensorong kum berikan time dari west ke southwest, east and west bengiyok orang ni. Pertunjuk ini mensorong ke parti berak kowe banding stin berak kowe. Kan mau? Kenapa pencoy di babon? Lesai sinang bodi kadi dibanding dengan parti. Dan mau bahaya pujian bakla. Apa yang ini aslam beralih? Kipai bak juga gijet. Hak parti bamidon lang bat hak sorkar. Kalau belum hari mentang kan orang lebih. Doktor jauh kandung ini. Ulama boleh bagi kamu bahagi sport beralih. Kamu profesor, kamu officer, kamu lecturer. Hari ini baik bah. Hari ini kita yang berai berada. Barang yang iba udah presiden kasih authorization. Ulama orang berpengaruh yang kesorkan ke jomi. Man perlu no ke official language yang kita kasih jomi. Nalor buat dari way. Terperkam nabi baik bah. Lalu dari ulang MP jomi. 6 arti ulama tahu ini sorkannya ke jauh itu. Nidam kam, dia berubah syampang, dia berubah tip ke nanti, dia rombak pula begi ke dalam hati yang berat. Karena kau wage kan kia boleh nok yang kedua dan tentang komen itu. Ni apa ni wan supaya ba ngangle sekeman, kan mau ha. Ni namde kan wan ketik dalam bakor.
Dan kita ni tim ni kena giveaway parti, giveaway besar, giveaway yang lain. Ngin wada kita buram. Ngin go kecing kerpat. In kode. Ngin wan kecing percaya kecing sya. Ngimre ngin wan bertok dia dori dora. Nama ka poin ke mana maron ngin kuat bertok beria yo kendir beron buram jongi. Ikwa unwan dekat buram akan nunggu ko feels bukan wan kopeng hak si por manwan. Nilai konsol katuan ni MLA gidan kandukannya umur ki MDC juga parti di bawah rinong jantia. Gidan kandai mut apa juga ruling juga JHEDC. Barau kita buat nyamut ki MLA. Dan lain mut ki MLA di parti UDP. Karena manu malah nila don kecil perkat bahkan dikenti barau si bawah baik insan borba yang doktor bukan di borom-borom jongi. Ngaku apa ni tuan bin parlok wes, wado mensen. Nagarilum jaitia, nak dikenal baik. 60 to 70% kerja bor jongi kan bin jongi. Nakatan wes lay, ngam don arte nerangin cross ayah berapa persen. But sagawai do dari boy ni don sanggup ke pelajut parti, lah dikenal baik ni yo menggunakan dengan 25%. Wag na po is kasi lukat kung barang mentang kidudla so turun barang. Lakbun mababi. Lakbun ni bang nila pakalan ni jed kubur no mana gani. Ngaju kini beriang akan beriang balai bujit. Yung pra dari si bala ada yung bala bang perkasur tu nai. Kita awal bujit kan yung nong mikmat pensiap tang kasur. Kata bila pakalala pa bila nong suri politik jauh pilih baca bansasan Malaysia ni. Banjir yung nong mikman kan mau haperkat bat den bat kuat bat lay bat kadeng bat kebun. Nama tu yukit kebakia. Kalau kita tajong ni doktor iro idon kecil sokya bidang trek banyak lang bani di yukit kebakia tamdo gastik idon kublai sipo doktor kan didoi. Habis iyo kum kini kino yalam. Belak beriang ikan gileng berok. Ikum di position gileng belak ron lepas matau. Misong klan misong yok kabor misong yok mesin. Dekat bukumta parlok kamtam kau mereka time was kasih berok kau. Ngabuk tang kau mereka jikerpa. Nang di syakmat ni lagi soto keleng di Jakarta keleng area. Subha ay kembali. But this is the time of the NPP party to get a new MP in this upcoming by-election. Nina ka party nga akular, nga ong yung doktor, minum tiaso. Kat mempadam ke situ bod yang alay kamtan nga ng tiaso. Nga tray arp sa kota. Nga kuha na pilay kitray rin ng tray asya bani kapangatray. Upres na burom jongin sa presto din sa ula ay napaka hindi ka command. It's not a direction. Ilabo napaka request ibariptam yan ni barok mo tayo party. Barok life on due constancy. Please don't sleep until and unless the election is award. Kata ka na ni mo na direction. Kata ka na kerpat niyo ang President Jongi. But kumjo, chief minister na yung ito na pa katugas ni. Kita na uang kumno, uang kumni, yung na nabingwan man. Ang doctor na unay, from today till the polling day, I'm not the chief minister, I'm your local. Kung daw siya mo, tagalig election din ang bafher. United we stand, spread me false and mama. Kecing itu ni kalau nggak borba, dan ini pakelakan dia, ini orang barok. Akan mau apa ini barok kau, minta kasih dia kecing start berkompeng dengan dia sedang kita ini. Ini rak aku bor minta kasih dia ini lebih bah, kedai kesain bendon buram, tang copron buram nama. Apa yang usulap upaya, kat kini ipai kelayawan. People kemana ni ginawan nasional. People kemana ni party man, people kemana ni barok, ni rak ini kubor babha, kelang di distrik bah,
nilayo isi siya kamtam na area na katanywas la tikina hangani kitibanwan kinaaya ka full support yung Dr. DR Nonglat la tikina ba unday unong job unday unong yalam jongi unday unong yasay kumbong Dr. Katugasi na naging niya tali para mangi na naging niya burong para buriw kunungin iti katay buriw kadi siya Ganitang parang yung burong yung burong yung way. Kung nung kajay beriu kanin. Harekat kumbalong mata hagi-hagi parti nyapet iwan campaign. Tidak dekat tim dekat selia. Ya kan si kan sang. Ikin kemakor. Ini kinohika ini kim jo hika gerong ba ni. Lalu mencuaku gini kau campaign gerong betul. Jadi nak kata kau. Tong ni simno. Kani ketika samsingi. Ban revive yang ka state ko pedong burong jogi lambay de tordiano lai inlogi MP bertemaji klang ba jadi don bitongi ban ka state government inoki isu ki berang sa apo dali inya ya ilang bat ni deputy siam bat siam ban MP temaji ni la ban bedet ya gino bagi state bagi kodu state anglod baro sekatu gino di kam ida gini geden nak kalian kejongan kuat mungkin berbutin nak patah berpisah di kenal ha kubur ketinggiau kilang ketinggiau district is a very good news hak bayai baru pandir jongi jadi nak kata ni kulari bikum di pebak dengan jetani nak party level ni tray borbak sini doktor ni wan rai kajingjok hagin di board bansuan kenapa state jongi kan dari state barang dia yang babiang batibet inyo yo buriu babiang panno yesak ini sensor karpan men sport liknang ba kino gijingero kanang menong iba orlong jadi gini gede kublai sibun kublai siajaro ipi baro